Om Swastiastu, Om Wignamastu Namasidam. Inggih, Ratu Idedane para pemirsa makasami, ring rahinan mangkin Presiden Kecunduk Muali, sarang titiang kipade ganjire, lan wenten beli titiang beli Wayan Tambun. rahinan mangkin muali titiang pacang ngaturang mekudang-kudang pupuh ka pertama pupuh sinom siwagati pacang ngaturang titiang husanike wau pupuh sanetiosan. Sumana dan terlami titiang nyelanggala ring rahinan mangkin pacang kawit titiang. Durus. Maring bali dawak kuneng Inggih, Ratu para pamirsa sane dahat mustika yang titiang Renggalahe sekadi mangkin jagi carita yang titiang parindikan jagat baline duke sane sampun rien. Madeg Prabu luwih gating Rikalaning punika sedawege punika kucap iriki ring jagat Bali madeg agung nenten jewenten tios wantah ide sang Prabu sane kelintang mahotama. Watu renggo para bakido Gegalangan antuk titiang aturan, gegalangan antuk titiang nelataran, sang Prabu sane madeg agung duke punika wantah ide mobiseke ide dalem watu renggong. reng gel idama puri Mungguing genah utawi linggih purini dedalem watu renggong nenten jewenten tios inggih punika wantah irike ring jagat gel-gel. wicaksana ngantar guming Ide dalem watu renggong pinake nate ngerat sampun persida kelok tah eri jagat rikalaning ide ngenterang panjake pih Dewa Ratu Agung kelintang wicaksana pisan anggani deh. saluwire
drastane luhur. Napi malih iri kiring jagat Bali, ring pulau Dewata, saking riyen sampun presida keloktah, meduwe drasta, meduwe adat sane luhur, punapi raris. Kalimbakang kawardiang Derestan jagat Bali sane sampun kesumbung, sane sampun keloktah ring dura negara, kelintang luwih, punika raris kewardiang oleh Ida Sang Prabu. mawina panjaki santi Ereh ning drestan jagat sane becik punika kewardiang, punika sane ngawinang para panjake sami-sami mangguh kerahayuan, sami mangguh kerahajengan. aja jagat Bali dawa geniku Dewa Ratu Agung, Uyakti Ajeng, kukuh, wardi, asa punika mungguing kewentenan jagat Bali dawa ketitah kabeh oleh Ida dalam Watu Renggong.